Eğin barбы, Kırgız balta çappagan, Kırjon barбы, Kırgız kırgın tappagan, Kılımdarga atı kalbay uçörde, Kırgız elin kıran manas saktagan. Cerdim beli sınganday, ay menen günde bir karmap, birbirinden urganday, erdik emes bulganday, hazır kızım surasan, ay köl atatulgan eri bolsun, tört tarafı töp bolsun, aldagan köp bolsun, devoşonda varısı vata kılıp turuptur, koşoy vata bergende, toyga kelgen topurap, jalpı jurt ele bata berip turur. Жарык нур кутман жылдыздан, жалын бей чыккан кыргыздан. Кайгырымы чапкандай, кандай адам тең тура, талбай жүрүп болконар, жалпы тегиз бийлесе, жалынасың ынтымак. Кандай адам тең тура, талбай жүрүп болконар, жалпы тегиз бийлесе, жалынасың, жалынасың, жалынасың ынтымак. Alas, 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 arbaleden kalas, ayıl, kala, sүйүнчү. Çayıp alsa tөгülbösün da, tөгülse hiç kaçan böksörбөсүн. Avaltadan Kırgız'dın asman ceridey narkı var. Alato höskön mekenim halamga getçi dankı var. Konok gelse sıylagan, dasturgonun jıybagan, eң murun salam aytouçu, ezelten oңго saltı var demekçe. Salamatsızdarбы, ардактуу konoктор? Salam, hormat kıldım sana. Жақшыны да, жаманды да көп көрдім, ачууну да, таттууну да жеп көрдім. Турмушуң өзі чалмаке келет турбайбы, бир дөйдөгө, бир дылдыйга өзгөрдүм. Мынакей эме калайык калың журт, мен бүгүн ата болдум, апа болдуп өзгөрдүм деп, сиздерден алдыңыздарда Эмир уулубузду сүннөткө олтургузуп, Айжигит уулубузду бешикке салып, Жыргал байкебиз менен Гүлмере жекебиздин үйүндө бүгүн чоң той болуп отура. Дүркүрөгөн кол чабалар болсун, ардактуу меймандар. Желмаянды тургузалы, кара. Чу. Кол чабып турбайсыңар. Чу. Ардактуу кадырлуу меймандар, бүгүнкү тойду дүркүрөгөн кол чабалар менен ачык деп жарыялоого уруксат этиңиздер. Ардактуу меймандар, шаңдуураак кол чабалар менен кашыгың көлдү сузса да, кайратың тоону бузса да, оозуңдан чыккан сөзүңө зоо куланып учса да, эл менен сен бийиксиң, элден чыксаң кийиксиң, эл менен сен адамсың, элден чыксаң жамансың демекчи. Мынакей сиздерден алдыңыздарда арбак ушул эки уулубуздун чырпыгы өзүп чынар болсун деп, бутак өзүп мунар болсун деп, калк сыйлаган эрем болсун деп, катылган жого белем болсун деп, бүгүн сиздерден алдыңыздарда Жыргалбек байкебиз менен Гүлмере жекебиз кош той берип отурат. Дүркүрөгөн кол чабалар менен тоюбуздун экинчи бөлүгүн ачууга уруксат этиңиздер. Атымесе, ардактуу кадырлуу меймандар, мынакей сиздердин алдыңыздарда төрүбүздүн көркү болуп олтурган ырыскыны ак ордого толтурган,
ак элечек баштан түшпөй эзелтен неберенин, чөбөрөнүн, кыбыранын, уул кыздын оозун майга толтурган апаларыбыз Айжигит уулубузду бешикке салуу аземин баштагына турат. Андемесе сиздерден алдыңыздарга ушул Жыргалбек байкебиздин үйүнүн куту болгон, жарыгы болгон жана ардактуу биздин Гүлмира апабызды Айжигит уулу менен бул жака апаларыбыздын астына алып келели. Кана кол чабуулар менен көрөсүңөр, фильмдерди көрөсүңөр. Анда кыска нуска биз викторинаны баштайбыз. Эң биринчи жарнамаларга кезекти берели. Эң биринчи кол көтөргөн кишини жакшы белектер күтөт. Кана андемесе биринчи жарнама. Кайсыл жарнама? Ой, баракелди. Беко dey, тура, пристудио. Келиңиз, алып келиңиз. Карачы, эң биринчи реклама болгондо эле сизге шарт эле шампан. Караңызчы, жаңы жылдык дасторконуңуз уже даяр боло баштады. Экинчи жарнама. Кайсыл жарнама? Ой, молодец! Кока-кола дейт. Баракелди. Карачы, сизге болсо баарыңарды келе жаткан жаңы жылыңыздар менен деп кичинекей балаты сизге. Чоң рахмат. Үчүнчү реклама. Кайсыңызы? Төрдөгү байкебиз айтып атышты. Кайтырыңыз. Кана байке, кайсы? Лига чемпион. Ой, баракелди. Байке, чоң рахмат. Футбол ойнойсузбу? Кес-кесе. Өлө ойнойт дейт. Кол чабуулар менен. Пристудио. Баракелди. Лига чемпионов дейт. Карачы, жаңы жылда жеңем өкүңөр отуруп алып, присичак шампанский ичесиңер, Кудай буйрса. Кийинкиси. Кайсы реклама? Сизби? Шоро это сила. Ой, баракелди. Шоро это сила дейт. Күйөөңүзгө күнүгө шоро алып бересизби? Сатам да өзүмдө магазинде. Ой, баракелди. Кыргызчасы кандай эле? Шоро бул күч кубат. Ой, баракелди. Ушуларды укканда кайсыл ыр эсиңизге түшөт? Ушул музыканы укканда. Жана нарындан жазган саламга. Бир куплет. Дебейлер деп коюңузчу эми. Жакшы элек шайыр шаттанган, алыска сапар аттанган. Кылкылдап поезд баргаса, кылкылып жаз, кылырып көздөн жаш тамган. Ой, баракелди. Сөзүңүз деле шоро ичип алсаңыз болмок экен, жакшыраак сөзмөк экенсиз. Келиңиз, бул сизге. Чоң рахмат. Анда эмесе фильмдерди коелу. Фильмдерден. Ар кандай фильмдерден коебуз? Кайсыл? Джентльмен удачи. Ой, баракелди. Джентльмен удачи. Пристудио. Эжекебизге адыңызды кече. Жибек эжебизге пристудио. Яка бериңиз. Раз. Кийинкиси. Бул кайсыл кыргыз фильми? Төрдөгү байке кол көтөрөт окшойт. Биринчи тиги киши көтөрдү, биринчи бул киши көтөрдү. Айтып коюңузчу, кайсыл? Кызыл алма. Жок, кызыл алма эмес. Эрте жаздагы турналар эмес. Бул байке көтөрөт окшойт. Кайсыл? Кожо жаш. Ой, баракелди, кожо жаш дейт. Кожокеге приз. Ошо кожо жаш жагабыз сизге? Жагабы? Тамага, сулайка. Айке жакпайбы? Айка токолдан. Каалабайсызбы? Баракелди, кол чабуулар, ачыгын айтты, азаматсыз. Анда кийинкиси. Ой, баракелди. Султан айым окшойсуз, Даңазалыдор. Даңазалыдор дейт. Кара, макина барамга пристудио. Апей. Макина барамызбы, кимсиз?
Ayzalık'a birisi stüdyo bırakıldı. Geliniz. Oldu çap, çatırata oldu çap. Жақшы болар улым 14-інде оқталбай 15-інде тоқталбай 20-ға шыққанда ешігенің алдында қалдайған жиын топ болбай жақсы болар улым оқталсын да тоқталсын екі бекен біздің ұл аруақтайым от болсын чап чап қолды чап шатырата қолды чап 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 қолды чап шатырата қолды чап ынтымағы бар елдің талай бағың açılat ынтымағы жоқ елдің тапқаны бекер чачылат чап чап қолды чап шатырата қолды чап 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 қолды чап шатырата қолды чап ынтымағы бар елдің қатар қолы тайылы ынтымағы жоқ елдің еш білінбей сайыны чап чап қолды чап шатырата қолды чап 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 қолды чап шатырата қолды чап асқар 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 то аяғы бар чап болот атадан алто болса да сыйлашпаса жат болот чап чап қолды чап шатырата қолды чап 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 қолды чап той иелерін сүйіп чап той иелерге күйіп чап ой баракелді татырақ дағы чапқыласаңдырақ жақсы болсоң алғаның арлатпаштан арманың берекесі бал болот қолыңдағы чарманың жаман болсоң алғаның арылбайтпаштан арманың берекесі жоқ болот үйіңдегі чарманың үйіңе қонақ келгенде қата қойбо қаймағың чап чап қолды чап шатырата қолды чап ейлерің сүйіп чап той иелерге күйіп чап жықыбайге бар болғын аруақтайым от болғын апаланбай чоқ болғын чоқы болу аруақ толқын болып күліп тұр эруақты сүйіп тұр жықыбайге бар болсын ал чап қолды чап шатырата қолды чап тар болбой найын керем бол тайыз болбой терең бол халық сыйлаған ерем бол қатылған жоға белем бол чап чап қолды чап шатырата қолды чап ақу жоқ кезде гүл көріксіз аял жоқ кезде ер көксіз аялы жоқ тұрмышта қантип өмір сүрмекпіз балдарға барқың атабыз баққаннан бүйрек қачабыз емізіп қойшы қатын деп сол дойы ұқтап жатабыз чап чап қолды чап шатырата қолды чап 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 қолды чап шатырата қолды чап рахмат 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 жаңа рахмат мынакей ушундай ардақты қадірлі меймандар ел ичи өнөр кенчи демекчи мына ушундай кыргыз элибиздин акындардын төкмөлөрдүн ырларын анча мынча ырга салып койдук окшойт бар болуңуздар аман болуңуздар дейли дагы азыр мен айланып аңайланып бір уақытта мындай сунуш киргиздин сунуш бира киргиздин болду чеми түн ортосу кайталып 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 мен сен жакка ыктадым ай ыктадым сен ыктадың учагымдан чыкпадың ай чыкпадың шылтоо кылып чочубасын дегенсип ай дегенсип жапкандагы кызыл гүлдөн жыттадым ай жыттадым дендиң дагы мага карап токтодуң ай токтодуң колду сунуп коштошууга окшодуң ай окшодуң сен турдей оң колуңдан бек кызып
жака ыктадым, ыктадым, ай ыктадым. Sen ıktadın kucağımdan çıkmadın, çıkmadın, ay çıkmadın. Şılto kılıp çocuğmasın degensin, degensin, ay degensin. Jakandadı kızıl gülden cıttadım, cıttadım, ay cıttadım. Nay nana, nay nana, nay nana, nana 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 nay nana, nay nana, nay nay nay. Abla salgın dün ortası ay carık, ay carık, ay carık. Gökgöcürdük bağaralap aylanır, aylanıp aylanır. Bir vakta mınday sunuş girgizdin, sunuş bira girgizdin. Oldu çemi tün ortosu gaytalı, gaytalı gay gaytalı. Uçakladım ben sen caka ıktadım, ıktadım, ay ıktadım. Sen ıktadın uçağından çıkmadın, çıkmadın, ay çıkmadın. Şılto kılıp çocuğmasın degensin, degensin, ay degensin. Jakandağı kızıl gülden cıttadın, cıttadım, ay cıttadım. Nana 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 lay la la, lay la la, lay la la. Nana 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 lay la la, lay la la, lay lay la. Demekçe жалпы бата берүүгө уруксат этиңиздер, Сарлык байке. Анда Омин десин Эмир. Амин. Amin. Омин. Менин батам эмес, айтылуу. Алдыда жүрсө Саңголдой, артта жүрсө, алдыда жүрсө Акчолтой, артта жүрсө Саңголдой. Бакай атамдын, кош аяталарыбыздын батасы болсун. Урматтуу Жыргалбек байке, Гүлмереже ушул Эмир менен Айжигит айтылуу шумкар көздүү болсун, адам таппас сөздүү болсун, бак баштаган күчтүү болсун, бакытка ачык эшик болсун, балага балтыр бешик болсун, улууну сыйлап жетик болсун, кичүү өмүр кешик болсун, аккан сонун шары болсун, балбандардын алы болсун, опол тоодой кары болсун, оорулууга дары болсун, бак карап кыдыр дарыган бактылуу кыргыздын кыран шумкар жигиттеринен болсун, чырпы көзүп чынар болсун, бута көзүп мунар болсун. Арбак өзүңүздөр менен өзүңүздөр көбөйүп, ак тооктой мөмөлөңүздөр. Жыргалбек байке Гүлмире ушу менен токтоп калбагыла. Анан агалмадай мөмөлөгүлө ак тооктой жөжөлөгүлө. Ал эми калган келген жалпы эл журт сиздер алтындан баалуу болуңуздар, жылдыздан нарлуу болуңуздар, кундуздан жакалуу күмүштөн такалуу болуңуздар. Жерибиз титиребесин, элибиз битиребесин. Эл ичи тынч болсун, эмгек жайнап турсун, береке кайнап турсун. Амин. Жакшылык тойлордон жолугушканга чейин аман болуп айта жүрүңүздөр, эсен болуп эстей жүрүңүздөр. Амансоо жакшы баргыла, ай тийип турат эшикте. Ай менен жетип алгыла деп Шайлыбек Дүйшеев агабыздын сөзү менен жыйынтыктайбыз. Бар болуңуздар. Рахмат.